Kusile sanibonani eSwatini sengisokele sesikhathi sekuthi sinithulele tindzaba letihamba embili ufunzelwa nguLindo Madlopha. Inkampani lethengisa gezi eSwatini Electricity Company EEC kulindeleke ukuthi ihambise isicelo sayo lesilandzelako sekubuketwa kwetimali tekuthengiswa kagezi phecelezi tariff hike ngeminyaka wetimali wa 2027-2028. Kulindeleke ukuthi lokhu kwendeke emkhathini wenyanga yanga October kanye nasekuqaleni kwenyanga yanga November kulomnyaka. Kanti noma nguliphi lizinga lemali lelingavela kulokubuketwa kwentengo yagesi litawucala kusebenta ngenyanga yamabasa eminyakeni lotako. Cisha bangetulu kwelikhulu bantfwana labahlala emgacweni kanye nebantfu lababuthakathaka lababuthele etindzaweni letiphephile velonke laseSwatini kulandzela simo selitulu lesikhombisa lizinga lemakhata lamakhulu. Lisekela lemcondzisi wenhlalakahle eMmango ehhovisi lelisekela landvunankulu Masila Dlamini uvete siciniseko salokuyitolo ukuthi tisebenti taka social welfare tiphumelele kubeka abantfwana labangu 114 labahlala emgacweni kanye nebantfu lababuthakathaka etindzaweni letiphephile kwesikhashana emadolobheni lahlukahlukene eveni laseSwatini. Soloke uhlelisene nathi sichubeka nato tindzaba tetfu tanamuhla. Bantfu baseShayina labangemashumi 25 His Majesty's Correctional Services eSifashini sebaye enkantolo lephakeme bayocela imvume yokuthi kuphume umyalo wekuthi bakhululwe ngekushesha. Lowake wasebenta itiko letasekhaya Mboneni Zwane usebhekene netinsolo tekutsintseka ekwakhiweni ngalokungekho emthethweni kwesitifiketi sekutalwa kanye namatisa waseSwatini lowaniketwa somabhizinisi waseMozambique. Ngaleto ke ngwanelo muhle sithi shasti beka lapho asiphinde sidibane elangeni lakusasa ngidanishiya naso simo selitulu ibe nelanga lelihle nisale kahle.